Assalamu alaikum Karacalıma YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün Talas Oblusu Айтматов rayonunda. Bugün buyursa Mart'ın 7'si olup kaldı. Bukalardan başlayız tuğanlar. Video like bas, komentar yaztırыңыздар. Oyunuzlarda aytıp kemçilikler bolsa айтып тұрыңыздар, ойын алабыз buyursa. Жақсы тарт берген hareket кылабыз. Қанша екен ушуя? Шөп. Қанша екен? Ушул бука 2 жаш 176 алыныптыр. Азыр ичинен тартып көрсөтүп беребиз. Ушул бука 250 миң сом дейт. Көп жашычы? 3 жаш. 3 жаш 250 миң сом. Веске тартылган жокпу? Канча берет примерно? 600 чейин колдолду. 600ге чейинде. Сиздер оюңуздарды айтыңыздарчы. Канчанын тегереги болушу мүмкүн? 3 жаш. Телефонуңузду айтасызбы? 703 13. Кызыккандар болсо туугандар чал бересиздер. Мал кайякта болот? Бакаятада. Бакаятада болот экен. Кызыккандар болсо чал бересиздер буюрса. 2,5 жаш. 200 миң сом. Канча болса 200. 200 сурап атса. Жашы 2 жаш. 2 жаш. Bir ay. 1 жаш 1 ай. 140 миң сом. 140 миң сом тугандар. Бул кийинкилерин тартып көрсөтүп беребиз. Салам алейкум. Канча болот? 160. Жашычы? Турган, жашы? Жашын билбейсиз. 160 миң сом. 170. Жашычы? 1,5 жаш. 170 миң сом. Базар жакшы бергени канчага чейин берди? 160. 5 болса кетеби? Жакшы. 165 болса кетти дейт. 140. Жашычы? 2 жаш. 2 жашка бир аз жетелек дейт. 140 миң сом. Жакшы. Kaçıdan eкен? 95? 115. Yaşıçı? 1 yaş. Kaçıdan da 30? 130'dan. Yaşıçı? 1 yaş ekay. 1 yaş ekay. 130. 130 миң сомдон. 1 жаштан өткен букалар. 125. Бул канча? 125. Жашычы? 1,5 жаш. Буларчы беркилери? 120дан. 120. Канча экен? 115 lira oldu. 115. Жашычы? 1 жаш. Канча болса? 140. Жашычы? Yaş. Жашын билбейт экен. Канчадан экен? 115'ten. Жашычы? Полторашкалар. 115.
Kaça dadası? 95. Bir yaş var mı? Bollek he? Yaxşı. Kaça dost siz? 110. He? Bir yaş. 110 bin son. 110 bin son. Kaça eken bak? 105 nasıl? Bak nimesi yaşı? Bir yaş. Bir yaş. 110 dolar. 110 105 eken. Bu jağın tartıp görsetelim. Kaça eken? Kırgız jarnama. Ya. Kırgız jarnama. 105. Yaşıçı? Bir yaş. Bir yaş. 105 değil. Telefon numaranı aytasın mı? Yok ya, satılı oturuz. Ha, satılıyor. Soda otu. Yaxşı. Kaça eken? 100. Yaşıçı? Bir yaşında gereği mi? Doğru kaça? Yok, bunday bir bağın oylan otsыңар da oşo bolsa ketти депчи. Men albayım dele. İyi, boldu oşo ele 100 деп туганда. Жакшы саудаңар болсун, а? Канча экен? Канчадан экен? Kaç? Ушунсу? 115. 115. Жашычы? Bir жаш. Наркыңызчы? $105.000 сом. Bukalardı bir sıra tart berген hareket kıldık tuğanlar emi. Yaşıraqtarına ötölü. 105'ten suradı. 105'ten. Ağa düşüp veriyoruz. 4 bir bozu. 4'e 1 geçse. Ağa 105'ten surap durumda. 105'ten sırap durun. Şamileke yok bu. Var. Satı otur. Şamileke. Satı otur. Kaç ay? Bu kaçarlar 75.000 som ken. Kaçan eken? Faz mı bilmeysin be? 75. 75 oldu. 75'ten ken. Yaşıraqtарын tart verelim buyursa. 60'dan yok mu? 60'dan yok. Pazar dile. Ecezdik jalan urgaçı. Ova. Jalan urgaçı. Kaçadan 30? 65. 65'ten. $65.000 somdan jalan urgaçı. Kaçada 30? 48'den. Assalamualaikum. Kaçadan 30? 65. Urgaçı. Erkek mi? Burgaç. Urgaçı. 65'ten. 65.000 somdan ken. Bir kur diyeceğim az taksiliyoruz. Kaçada 30 bagi? 65. 65. Urgaçı. 65.000 som. Yaxşı. Bagi kaçada 30? 55'ten. 55'ten. 55.000 somdan urgaçı. Kaçada 30 bunu ya? Tuğan. Kaçada 30? 55. 55. 55 voltta. Ha, bolaru. Sodalasta 50'ge ola bolboyu. Жоқ, эми айтыңыз. Болбогат, э? Жакшы. Содаңыз болсун, э? Жакшы. Канчада 30? 58'ten. 58'ten. 58'den. Kaçada 30? Şep. Şep.
55. 55 o baygam qarab aytdi. Yaxshi. Bo'ldi, savdangiz bo'lsin. Bunisi qancha? Ya bayka bu yog'ini aytib qo'yish bu. 63. 63 ming so'm. Qancha do'st bayka? 52 ming so'm, urg'atchi. Qanchadan dodasiz? 47. 47 ming so'm ekan. Satib olganda tartmasın, buraya ko'rsatdim. Ha. Muzovlar qancha ekan? Gitmey kaldı hatta. Urg'achilar urg'achi. Assalomu alaykum. 35 dan. 32, 35 dan ekan. Urg'achi. Yoqda süt torpoq tortarib bereli. Qanchadan ekan? Qanchadan ekan? 35 tane. 35 dan urg'achi erkak. Urg'achi. Jalan urg'achi. No, erkek. Erkeğin qancha? 45. 45. Urg'achisi 35. Iki ay barmi, bir ay mı? 2 ay qo'ydim ekan. İki ay bo'ldi. Bunda 2 ay oldu. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lib. Qancha dotsa? 45 erkek, he? Yaxshi. Qancha dots bayga? Şap, bazını aytmoqchi. 55 dolar. 55. Urg'achi? Erkek. Erkek. İki ay barmi, yo'q bu? 4 ay bo'yida qoldi. Ha, 4 ay. Jimjit. Qancha ekan tuvan? Qanchadan ekan? 53. Urg'achi erkek. Erkekdir. İki ay barmi, yo'q bu? Bor, he? Yaxshi. Bu bir aydan oshdi, bu 2 ay bo'lib qoldi. Qancha dotsa? 4,5 olsa birim. Bu erkek. Erkek. Qancha vaqt bo'ldi shuga? 15 kun. 15 kun. Shvets baroda. Shvets bilan. Yaxshi. Savdong bo'lsin. Qanchadan? 45 turadi. 45. 45. 45. Bir ay. Bir ay. Narxingizchi? Beramiz. 63. 43. Erkek. Yaxshi. Qancha do'st bayga? Bu 50, bu 45. Erkekler. Eko erkek. 45-50 dan. 15 kun barmi, yo'q bu? Bir cuma oldu. Bir juma oldu. Yaxshi. Bunu bilmeyim, bir qarmatib ketdi. Ha, savdangiz bo'lsin. Qancha ekan? Qancha dots? 45 dan so'rab o'tamiz. 45 dan. Urg'achilar. Erkek. Jalan erkek. 200 parol. Чуйский. Швец bir. Shvetslar bor, simental bor. Симентал Швец. Telefon nomeri aytыңыз sen. 552 366 350. Qaqtan olib kelasiz? Botirik. Botirik. Qiziqqanlar bo'lsa, chal berasizlar. O'shalar bog' bo'lib, tushib berasizmi? Kemi bor. Biraz kemi bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, chal berasizlar. Birdi tug'anmi, to'lakmi? Hem tot, boz. Kelin deb turib. 110 ne? 110 ming so'm. Qancha do'st bayga? 125 torpog'i meni. Birinchi tut. Qancha litr bor sütü? 3-4 litrden başlayapti deydi. Yaxshi. Qancha dots? 120. Tuğduçu. 115 ekoteng birinchi turmushda. To'ng'ishlar. 115. Boz bu. Ekoteng bo'z. Ekoteng bozken. Bu yoqda bozken. Bo'z turmush. 120 kemi bor deydi. Narx to'qol, ya? To'qol ekan.
80'den alma götür. Çarbalardı. Bulmaganlar. Kaça da otsun? 85 bin so'm. Boz bu? Boz emas. 85 bin so'm. Kaça ekan? 150. Qanchalik tut? 1-2 kunda tut. Tuti qancha? Ikkinchi to'rtdan boshlaydi. Ikkinchi tut. Bollari qancha? Ular 140 aka. 140 yaxshi. Sodang bo'lsin. To'qol qancha ekan? 125 to'g'ri. Qanchasi tuti? Ikkinchi tut. Boz emas. Qaysilarga boradi? Ekay nazar qilgan to'g'ri. 2 oyning ichi. Yaxshi. Sodangiz bo'lsin. Ba'zini aytmoqchi. Ular 180. 180. Qanchasi tuti? İçinde torpaq 400. 4-chi men. Qancha vaqtda to'ydi? Qancha vaqtda? Avgust var. Avgustga boradi dedi. Yaxshi. Qancha ekan? 140. Boz. Qanchachisi? 3-chisi. Qancha vaqtda to'ydi? 1 oyning ichi to'ydi. Yaxshi. Qancha do'stlar? 130. Tuti qancha? Qanchachisi? Üçüncü tutlar. Bo'lsa? Qaysi qancha vaqtda to'ydi shu? Bilmaysa. Narxingiz? Qizir. Ba'zi 110. Keyingingiz? 140. Tuti. Qartang ekan. Yaxshi. Родной емес тұрпағы. Üçüncü tut. Üçüncü tut. Qancha litr süt var? 1-2. 1-2 litr süt var ekan, to'g'anlar. Torpoq radnoy emas, a? O'zincha qo'shilgan. Urg'achi. Erkek. Erkek. Bo'lishi qancha? Болушу. 150. Tushib berasizmi? 150 kim var? Kim var men? Yaxshi, молодец. Qancha dosya? 120. Tuti qancha? Qanchani tug'an? Qanchasi tuti? Ha, bilmaysa bo'ldi. Aha. Boz bu? Ha, boz ekan. Yaxshi. Qancha dotsizlar? Qancha dotsizlar? 140. Tuti-chi? Tuti. 3-chi tut. Sütü yaxshilab? Qancha beryapti hozir? 15 litr mi? Yaxshi. Aldım. Enezmi 170. Enez. Nimesi? Muzos urg'ach erkek? Urg'ach. 170. Qanchachisi bayka bu? 5-chisi. Sütü qanday bo'ladi? 13 litr. Ag'ot hozir. Dengiz qo'sib ya? Ha, жаңа dengiz bitib tur. Qancha tushib berasiz? 5000 tushib beradi. Yaxshi, savdangiz bo'lsin. Qancha ekan? Qancha oldu? 35. 135. Qanchachisi? 5'iniz. 5-chisi. Erkek urg'achi. Kaç? Urg'ach. No o'zimcha bu bo'z bu je cho'ng, ich cho'ng mu ya? Torpaq. Özüm torpaq. Ich cho'ng ekan deyim. Qancha dos? 165. 165. Tuti qanchachi? 3-chi. Muzos urg'ach erkek. Urg'achi. Qancha dos? Qancha dos? 145 to'rt. 145. 145 ming so'm. Suralish bahsi 145 ming so'm. Tuti qanchali? 3-chisi. Yaxshi. Boş. Muzoldu qancha ekan? Qanchachisi? 7'si olayım. 7-chisi cho'ng ekan.
Urgaç erkek. Urgaçı. Жақсы. Қаншада отыз ya? 130. 130. Urgaç eкен мұз осы? Қаншаншысы бұл? Birincisi. Жақсы. 130 мың сом. Ол жақта мұз оғылар тартып берел дағы. Қаншада отыз ya? 135 tatlı. 135. Қаншаншысы бұл? Birincisi. Музосы Ургач еркек? Ургачы. Жақсы. Қаншада отыздар? Жаңа алын деді қандай болайын? 135. Қанша болып тұр? 175 lira oldu. 175. Ургачы еркек? Ургачы. Жақсы. 175 мың сомға. Арзан ба, қымбат па? Ойыңыздарды айтыңыздар шығын. Қанша екен ойя? 155. 155. Қаншаншысы? 5-шісі. Қанша уақытта туйды ма? 15 gün. 15 күнде. 155 мың сомға. Оландар, ұшыменен жиынтықтадық бүгінгі видеоны. Кімде-кім сауда қылған болса, саудаңыздарға береке берсін. Кемшілігін айтып сатып, береке таба беріңіздер. Кейінгі видеолардан көрішкенше.